Nonda Vata ki City Veni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatamai. Bula vinaka na turanga keina marama enda bekinda waki anandu tele na singa wo vinaka singa lebu enda ni oti toka na tini kandua na ruana miniti na nonda ngawunangwa na nonda Vata in the radio Bula Duavata San Francisco da bagayan ratiko yani kina sana tini kawai na nonda banua mai viti na yebe banua ni zakazaka na beba ni bola na kena bola ni bula vinaka na beto sai kitiko ngam sala kemni na bororongo tiko mai na koro nonda be atu anu ni bula vinaka buna bula le bagareta ki ko men raki enda nanga rongo tu na keni tuku enda tini karua na ngona mantanga ngo e bagareta ki ko mai ni rongo ko nan raki na non da bonua mai viti serere toka ngai na non da bonua na ua ni raki suasua kanda sarabat ko mai ena mua ni malda wasawati siti ko taleke kenda na singa ni ko esa ni balenga na beto saki to so ngana daka to sa na buli be na luenda da boga bina kan da be samati na singa le buenda indai ni bula bina mai Aotearoa kia ora ni bina boga le buna samati ko mai ndo stino bina boga le stino to kona mai o kalandi ke irana no na lawa ramba di beto ko ni toka mai ena mataka ngo bina boga le mai Niue Western Samoa mai pango ni bula vinanga na kanda ni bororongo tiko mai na singa lebu indai mai pango baka kina mai Apia vinanga boga lebu Western Samoa
Binang telenga lebu na rongo tiko mai ena bi atu anu mai Palau, mai Majuro ena atu Masela, o bula binaga mena tukuka, Torika binaga lebu Torika tinai, binaga lebu na sema tiko mai Laisa, binaga lebu na rongo tiko mai ena bi atu anu sombo rangango, rongo tiko mai kina, binaga lebu na sema tiko mai Kandabu, le stale mai biti. Ngaro ngai boy binaga tiko mai ngora boy andra tiko mai sona we kanda ni bula binaka ena deba ni dangi mai na ayatu tokalau bula binaka laila za kauni balu keira na nomni law bingarabi ena we bole ni bula binaga boy lebu na sema tiko mai Australia mai waga halabe timbale suba New South Wales binaga boy lebu mai Serene Top End mai Darwin, Northern Territory. Binaga lebu mai Perth, na rongo tiko mai bula binaga Francis, mai Canberra, wata keira na kandera rongo tiko ngori, na be bononi zaka na be ngarabi mai Newcastle, wata ke Brisbane, and nanon da bonua, era lebu tiko kinango na kandera boga tiko kina raboga yanda tiko mai Brisbane na mataka indai. Anu tukuna tiko mai ila MT mate ni bula binaka turanga anu rungo tunan rakingo enandi ya senga ni tau nauda ngai boundu ni na ser me de muriala ibina olo ka u kunongo riana mo irani non tabanua ena bu bale ni maboa ena maka vina ga lebu meli na unga dola bina ko na lebu na lebu njina na baronko tomo kengo kena hinga lebu ni kwa ndana ngai ba kureti ko ene na nonda be ba maruta ki satiko telengango na tala lal Muhammad etiko telengango na wele sisi mena tamada daga ni visa o kobula una isi matiwai mera sema tiko mai na nonda ngauna na nonda Vata radio Bula Duavata ena singa lebu inda San Francisco e Kauti Keda Vata mai.
ia da bula kiviti raramba na mataka ndai ara sa tiko ngona no dalinga ni benga rabi ara san dua bata tiko mai me ki mami na mai benga rabi tale na wukumuni na wakanda ni wororongo mai ka sema tiko na no dai waseninga unangoa na bata ni radio Bula Duavata rongo tiko na nonda vendela ni abu mai viti rongo da tiko ngani wakakina ia enra kivena kaina bebu no tale so enda reida mandana itukutuku ni nra kingo menda waru da beta ni ndo tale na muani mada sa singa lutu lebu tiko ngo mai viti sibina tini kandua kanda baga bina tiko ni sibina tini kandua na tini na miniti sibitali tiko ngana bae na tini na miniti sa lutu totolo sara tiko na kabi na nonda bonua ni benga rabi aningo Santa Rosa California ta baga bina tiko kina bina baga lebu no seni loli gora bula binaka na kanda ara tiko talanga so na dau bororong ara tiko sar mai South Australia na deba ki Australia Alex JL Songa dola binari na border town my South Australia binaga boga lebu baga yan rabang bula tiko yan ni kemuni na kanda Alex binaga boga lebu na sema mai robwa malambay langi bula tau gona no na itukutuku gonga enamara kandabu bula binaka na deba ni langi Pursan bulan bea kana gatua ni masediwa bula benaka na kanda kemini na boga lesi boga mata ni tuti kon boga mai bunisea na boga binaka boga le boga matuani na tomba o kabala ke na korni buli mai bulu ngarabiti ko kena na itabi no raboga to takina lubenda ila itia tamaimbeka singa boga rauti kon gona ila olako etuna tunga mani boga rauti kon ona ila olako nuita kanin daranga i taura na isema ni tukutuku ya hanan duana ngau na imuri winaga boga lebu ila itia tamaimbeka wata ke Taniela tabua ni bula benaka kai i bula benaka mi bula rem mi bula sia dola benana mo na bimbulo na dela ni abu na moirani lendu wanu wa dola benana mena botuku yawa binaga boga lebu bosoni toka lau batu ni bula benaka ratu tau boga benaka boga lebu tiko sareni ngo New Zealand jo bosoni toka lau tiko mai New Zealand dia nango senga New Zealand dia nango New Zealand leilai New Zealand landa binaga boga lebu na sana wa turanga kandabu na korona ngara toka ngango na deba ni dangi dambi utanga na koru turanga isuba ta sango le sareni kinangara ono kandabu bosoni toka lau batu Bula binaka Lucy ngugau binaga boga lebu kai sayandra binaga boga lebu miang bulare uranga au Alasia Williams binaga boga lebu nita kini ndau mga tiko nan rakin tagazakan rakin be maliwain rakin be wakani nan rakin no Duavata and Vata and radio Bula Duavata and singa lebu and ndai
Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka katau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nong ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saivarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli na kinangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saivarua. Erto ngarabatalanga ni kanale wakasuburi ni nanomu yaya. May nanonrato stoa kinanomu mati ni katumba. Dendran beka nangwala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rua na bima manione na kabini buku lulu be Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando biti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nonrato specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Duntua Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata, kay City Veni Raturla. Isaleina que con bula morraída
levu sara Yalo malu ngalu daw sasanga Sawo tuhi Kanirui mata binaka Isa turang Kenda ulesu nanga una Kawakale sui Talenga mai nambula Neura hivi koya Talenga wakandua Nongoi bala bala Sakania nongumbu Isa nana mususere Sama rongo boli Rabaka isa Ina kena ndau rongovi Marama ya londina Kandau beibo soti Deyena yala yala Ya boba nona toki Nona yala yala Ena sengani E nongu yala, nai tala noa ne seru se revi na siti ni vitiri. Bula Duavata tele tunga mai nai tala noa keina nonda Vata e na singa levu enda indaini Bula Vinaka. Alasio Williams, Bula Re, Marama Tauwu, Ju Tumare, Bula Sea, e na uru talengo. O sanji na pono ine Vinaka tuyani, Vinaka boga levu, boga le sueti ko yani ke muni, na muni boga nui, Vinaka ratu saila sa boga dalai. E Bula Vinaka matangali, I matamano angangon rei tiko nei tau kei motu. Vinaka boga levu na vingarabi e vinanduri na vinumi mai. Ratu saila sa boga dalai mai matamanoa. O mela ia lutu ng biau ni Bula matangali kalungata tiko nang warabi tabi ni kuwa. Vinaka boga levu e roni ratabo la nawe kangu Bula Vinaka. So tau nama kitiko na nomo ni tukutuku e na vinga una boga ngo. E roni ratabo la dola vinama seki. Warorongo tiko e ni na PWD Walu Bay e suba. Vinaka boga levu. Nas wanga. Vinaka boga levu boga Bula tiko ngamay na wakandango. Rongo Vinaka tiko mbaka buana sere. Kena pe boka marau taki. Ngore nei tuku makawa. Ni radio Bula Duavata. Vinaka boga levu na nonda Vata na singa levu indai. LXJL Songa. LXJL Songa tai. Me on motoro na sere ni kale ni buni tongoloa. O ngona matailaolao ni samunda tonga. Liwabi au tuna dange nambatini wa ile buomba. Border Town, South Australia, ki ngatere Sandonu. Na suanga, senga indua tiko ngana vele tikambatiango. Me bagada bawanga. Besuriti maingori se. Ia Vinaka boga levu. Mam sara ida tiko ene na kambatiar kena veleti. Seni madala na kena idoi. Ia sa kalungata. A kalungata na singa ni kua, kalungata na vingarabi. Come in ni boy. Ke ruko tiko ngango ke roni. Ngaraningoli. Ndreketi maduata. Sana korongori. Toka ngai nandua nambamba ni tatambea ni ngau ni sala. Vinaka boga levu. Emily Lal. Bula Vinaka turanga night. Totoka na nomo ni vengarabi. Totoka talengana vina nui mai ke muni. Gonga na dio ruasanga bulu Doubles Drive. Keremenga ibo taitali tungama na lubengo Joshua Dilal. Mai Wellington. Mai New Zealand Philo mai Taupo. Ke Seini mai Campbelltown. Serene Vinaka boga levu na vina numi. Andileite inoke Bula Vinaka tau na vengo arabi rongo Vinaka tiko mai Waikato mai New Zealand. Kia ora ni Bula Vinaka dola vina. Ni Bula Vinaka na wakanda ni sema tiko mai en singa levu indai. Tapano hini Vinaka tiko e ni na itabi ndangaraba. Me toso Vinaka tiko kina na nonda daka en singa ni kuana kena iboga langa unga. En taboga Vinaka tiko kina ke muni. Vinaka boga levu na wakanda ni Duavata tiko mai na singa levu indai miang Bula re miang Bula si rongo re ka inga re vironga o miau na singa ni kuwa. Vinaka boga levu na nonda Vata. Vinaka boga levu na itukutuku ni LXJL Songa. Na kale kei buni ongolalu o ni lau lio au langarau misinari sana bosani au viau ai rangonen do sa igo me ulau go ia unde mai sibo wale nongo bunau.
Dendran beka nangola ni kibalnilo te puku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vina vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy simpang bakau. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May naman ito identity, kaya buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sakera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yung dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola may na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Me voliam back in doon ng life insurance policy? Nakakil nito tayo katil kabito ni makostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamaga siya nga ya, sala ko man check. Siya nga tali ni pera, siya nga sarangan ni pera pa rin lang. In time sarangan may. So, ang kaliwara ka talaga tundawara. Kuwertong ko. O, saya lo wag din, o pamibinaksa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa yang baki roa tina policy. Text mai kina vasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na vasa eva walu van dua tolu walu lima. E na muna nga una na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lebu taka siya buka kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e raw ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matanggali kaka na tigina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaibo soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai buka loka tabio ka kena kuslo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo duon limono, siya, o nga wali sarang alito, miko may nanomota, e na diyo maluma, Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit, dilibot na kaya na kaya mukatalaw wasing lebo sa mga kabin, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kay City Beni Raturala. Kaya yang mata
Jesus called Peter and said, Simon, do you love me? Simon, do you love me? 3 times he asked. He never called Peter, he called Simon. He called again, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lamb. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Vakanir chuga nungu sheep. I live in the vakanir kenda chunga. That time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him 3rd time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you, my Lord. Amen. You know everything. Simon, but he denied Jesus 3 times. This is his confession. When Jesus was calling him so that he can become established on this rock, the church that Jesus wants to build. Praise the Lord. Praise the Lord. He asked 3 times. He never called Peter. Remember that he called his real name, his origin. Simon, Simon, Simon. Dilam bat sinamberi chikuni toko Vata chikona bewekani bat kay chisu eva muri chisu wale tunga. Kenda ngodra inva muri chisu sindo tuna nonda sema ve chisu ven kava wana yalo tambu na gift ni yalo tambu melak mai weekenda. Eh?
Akafa Family Gospel e murieti ko ni na daune na talatala Lal Muhammad e na singa lebu enda ena ke nai boga langau vina boga lebu na borongo tiko mai andi laite inoke mai Waikato New Zealandi bula vina ka chane singila mai taveuni bila vina ka cheli nua maji Tala falava apia Samoa tola vina boga lebu njina vina maseki tola vina Rusi na wanga taradengena tola vina ina marai bunda we se sandunu ina boga lebu kalonga tana pingorabi nang korabi tabi na singani kuwa bula bina ka Solomon ne turanga maimuri bula bina ka na Zion Shopping Center et Tabua Town saboga nuni bina ka tuyani keri taleani kami de voi weina numiti ko ni na leoni corona kalo maduata sa dola bina ke taisama di tuwe kung kay renre ina boga lebu ndu ina boga lebu taisama tola bina tai rongo matata mai na pingo arabi kunta naman ko sebo na boga lebu nduri ki na boga lebu na vai me nambo ko na boga lebu na sema tiko mai na singa lebu indai turu rabi na boga tai mi Indiana ai viti ne mami zaka na tira isina rondolangi kay na uto solo JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vata. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ng life insurance policy? Nagkakil nito tayo katil kabito ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamata siya nga ya, sala ko man na-check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan may. So, ang kaliwara ka talagang tundawara. Kuwertong ko. O, sayang ako din, o pamibinaksa. Iyo, o ya sarangan na buna, e rao sara, sa tiko na pepa se senga.
Bula Vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga vulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina vasa eva walu dua tolu walu lima ena kena i tuku matai lalai. Oya na vasa eva walu dua tolu walu lima. Doyan Robina kana marramanaita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan badi kata-kata pinagasar tunga toboy sembang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serangan gori. Sono ngona santa pinakat serangan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini boga singelebu. Kitu sana gali boga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau boga singelebu se boga kabi, e baro te tu boga mango sangai to toka na bono ni kana. Mai na menda tu ide ni ti, kena boga singelebu se boga kabi me bakana boga sekera. Na sui, ike te uteke roro boga lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari di bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Vata ke sitiweni raturala. Sa
Lalo mai lo vatu, dola vinana masekila. Vina wale wuna itala noa ni tomba onandi kena veindela ni abu turanga. Ni mbula vinaka ni sengai samaro tiko mai ni sabo e bitu na miniti me tini karua na ngona mai biti e ke sabo e tini karua na miniti me lima na kaloko e na lima na itukutuku e na nondabanua na itukutuku ni ngito na itukutuku ni veia saibura ke na itukutuku ni nraki. Mbula vinaka abonangele. Binaka buka lebungo e nanduru low na tiko ni mata ni tu ni mula binaka dola bina taisama dola bina na rarukuni vei pai ni mai nambou Pine Station mai nanronga Vata ki e pelia bala dola bina ra buka yanra tiko mai na wakanda sangai kinda buka tiko na singa lebu inda sabi abi ngau na toka ni buka singa lebu sabo e ona na miniti me tini karua inda rangai rongo da kina na itukutuku e nonda banua na itukutuku ni nraki na bia sai bura ke na itukutuku ni ngeto inda se tiko mandango e na nonda Vata e na radio Bula Duavata e San Francisco Kauti Keda Vata mai. Sere me bakatangi go sombo elelei na kenambula au nanu makina na tawasi ni maki pava romba nando moni sere era rica era landi moni ni forro vali di rongo kina nangitana Dona kisi ke to alingarava. E to la dorvor to kambatan dona baina buaka to ba mate ana buaka. Kadi to kaya no to ke ni buaka. Kem do kila ngor no buaka. Chiko lo iku sen ke bonongo. Kem do kila ni dalla kanto da kaba chiko lo sen lewa. Saka di bana kisi.
So le me bena kisi o sin kilan o aseni tu vea na list non to kisi. Kango ka ver to boys mai. Do kilani dala. Se anke tu sin dala. Ke la ko lo mai andur na matai maramani lewa. O sa babinaka ko no reso mo ko no milaulu male to ko na ron to da bali le meni to. Tukuna na kandina. Awasin nama kana kartuale ka eloma. Sandu ro matai. Ba madala ta kana da ndo ba mate ki na buaka. Eu na luben tui. Nongu tutu na tui ni bonongo. Au le wana buaka au le wai koea. O koea sini kai bonongo koe ba wa chinga miki. La kona kena karua. Ba madala ta kana da ba mate ki na buaka. Ka ko nongu ratu e ngone be nona ratu koe bo sautia. Eu na kai bonongo eu lewa. Anga ya no kena katolu. Sasi kena leni wa bo se ba binaka. Koni do sombo. Kakoyo nongu nana nanganen raw nondo ratu. Oyo basu turanga i korongo. Kena balambale ana kake de utara e warindu era ni bosakina. Na lawa e didi nga nona didi. Law is law. Ni taraba ka taonda dono indone yaya se ni nomu. Rachaji tu kinongona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Ito na kina bekenda to ya na singo ya na ito yang kay tau be tui. Be liu ni abusa. Baleta ni awari ni babuli dirto. Kaya o turanga mo baka turanga. Turanga oren tukutuku ni koya. Oren tokon toka. Turanga e marro na tamata bulangi e marro na yaw ni banua. Na ibabu bulia ya na nono dono ngone me baka bulithi baka dono. En rauti ko nan dono ni ngone. E senga ni ndua na nono dono e tui kya o ko me lawai ko bate koya. O ko ni duri na matamaten ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni duri lo mani koro align taka na non dono kina lawa ni koro. Ni duru ki bali lotu align taka non dono kina lawa ni lotu. Una isi mate wai bina wale ko wula bina wale bina tukutuku na taki na singa lebu enda indai me ki mami rongo da ka bana nanu tukina ni bora rauti ko me ki mami rongo da na tukutuku na non da bonoa ke ina be sai burubura na tukutuku ni raki ke na tukutuku ni ngito na non da bata na radio Bula Duavata ngo San Francisco sa tini karuana kaloko. Ai tukutuku ena nonda vanua bukarita ki mai ni sa lesi o ya seri ranronro na minister ni buli me sanga na daga ni biboga meuta ki na university ni deba ni Pasifika ni sama i singa bango na boga mbese ka sanga ni kuneti ko endo na kena iwali samba o bosa talinga mai kina na iliu ni Fiji Labour Party o Mahendra Chowdhury ka taronga na daba soti embera tiko kina nangarai ni wali ni boga mbese na university ni deba ni Pasifika ni tolu nan rau tau doko na itutu ni boga daka lala tiko ngo na university. Borita ke mai ni sasanga ni sekunen do na iwali ni lenga tiko na university ni deba ni Pasifika ni saoti bana singa ni boga mbese. Borita kana Prime Minister Siti Veni Rambuka Nindondo mendambe na matambose ka boga tulewa na university. Me bangarai boga totolo endua na iwali ni boga mbese ya do tikongo mera ni wakuri na dagazaka. Boga rita katalenga na Prime Minister senga nindua na dala boga dagazaka se dala boga lawa ado na boga mbese ngo endonu boga binak. Na nonra boga mbese ratiko na loma ni lawa kaya dana na Employment Relations Bill. Na ruana undolu kabitu andabo koto maiki na lawa ni boga mbese sa andono boga binakatiku kaya nga rombuka ni nondonu me boga sangarai na iwali boga sangarai boga totolo mero ni kune na kena iwali irandambe bata mera be talanotaka na bengarabi na university ni deba na university lebundundua na deba ni Pasifika boga ritaka ni isa ai adoti kona be bosaki ya se senganga ni mau endo na be bosaki ka sa lesikina na minister ni buli seri ranronro me kaliba endo na mbose
Kadiba in duan ambose be rato na matambose daka ni university and special council me randambe me rabo sangara na iwali ni lenga itikongo na university. Baka rai takatalenga na iliuliu ni Fiji Labour Party o Mahendra Chowdhury ni sa balabu mai na bakan bese-bese kay na non rakunru tiko kay may yadong goy muri na bakan bese-bese. Sa andende to may na non rakunru na tamatadakadaka na University ni Deba ni Pasifika Kataronga se daba soti sarui lokuya ratakitiko kina nangaray ni wali membaleta na non rakunru. Kaya talaga Mahendra Chowdhury ni andambe na special council en Bula Sauti na Bula September. Ka me nanumi me ngaraiki na indo na iwali ya nirasan tambe batanga isanga ni matata na ituba-tuba ni bengarabi sa nambose se taba soti na ngada ni bose ndondon numerabi bosa kikina e zoba tikongo e se senga tikonga nindo na matata ni tuba-tuba ni bose e ka Chowdhury nindondon numendambe endua na matambose tuba kai koya Mereka kuni lewe na na beli utakiti ko na University ni Deba ni Pasifika. Menarawa ni ngayon dondonuki na nabaga tulewa kay na iwali era kunea me balaitir na tamata dakadaka. Baga rita ka nito soti ko na dakadaka. Ya taronga sedaba tiko kina na Vice Chancellor na iliuliu ni Koronibulia na University me rawan ni ibangaray kina na iwali nilenga itikongo na kenra maliwa na tamata dakadaka kairan na beliutaki na university ni matai na dabo era laki lakaba kisamo ani sitikongo enduan lenga na university ni Deba ni Pasifika may laudala karatikongo na Vice Chancellor Pal Aluwalia na iliuliu ni Kornibuli kaira na baka ilesi-lesi adake era lakiti ko ngo may samo ang baleta indua ng bose baka duriti ko kina na non rambose na iliuliu ni bay mata nitu en bay pono ang gali baka Peritania at dapat tuloy na ka pa ng bose ni ado tiko na baka besa-besa na University ni Deba sa nganin doon ay tukutuko ito urirawa may baleta na baka tataro na numini na tumbo bake na ilabo endarawata na non tapanua na remittance na ilabo baka umay ki veira na liwe ni pano eviti nimber ni laba na embakingo menalaki ato basarati kumbeka na 2.3 ba ng bilioni na ilabo lebusar. Ang na ilabo era baka utamay na wekanda era tumay panuatani so era takadaka kinabe kambani kinabe tambana so kibunuata ningai ba Kauti ko ngamay na non rai bota ena numiti ko ngona kina na lebu ni labo era ba Kauti ko may biti o era na tiko may nabe bunwa ni takadaka may Australia may New Zealandia na toka laweloma ni raba ka labo tiko may ena mbakingo ena yazoba ng 2.3 ba ng bilioni ng dola sana bukea na mbula ba ilabo ni non tabanua na remittance na ilabon daw wakaw may ipagongo sa number 2 tiko en sala ni bangar ilabo ni rawa ilabo ni non dabonua liuti ko na sarabonua taraba may na remittance na ilabo musuki daw wakaw may beira na wekanda en non dabonua ibiti so e wakaw saranga may bondondonu ki beira so e wakaw may kin na be tambana bagdagdaka so e wakaw may nambange kinambange kaso era bagayang ataka na itini ni wakaw ilabo iso karatuongo na non dabanua me taurikina na lebu ni labo e wakaw may kibeira na ken reisaira tiko ni eviti ke baka nan deitiko na talanronro ni wakaw ilabo e ado tiko go na non dabanua na remittance enda sana rawani di toka kina nandua na toka binakasar na ilabo e wakaw tiko may na non dabanua membaletir na leo ni bono eviti keira na kenan daw ni bengarabi na itukutuku ningito rato sa nama kitikongo na non daw rabo ana leo ni Vodafone Fiji Bati ki na karua non rato sa sandru kay na mado sawa ti Papua New Guinea na PNG Comoros
Erto sabuli dakina sona leso ni mosimos kauiwi kaina kana kapitani o tui kamida ni lulu gasara kapaka ya kusura na non ratu tatango maki nang gito na mazo sawati baka ertu kui bagawai na kambakoro ni Kumuls ni Papua New Guinea na mazo sawati ertu baka ngata kasarati ko ngana lo mandono ni rara mertu mbote tiko enikina na tatango maki neviti ko ertu bani baka ikina muri ertu maninganga talengakina na PNG Kumuls yana tikina wa ertu sana ngai baka binakataka na madongo enda nuitaka ni ertu nanganga endondono mertu sana sanga mertu nganga na madongo kertu sandru kabetarabi ya sa na bia drendre ni ertu edo bana final na madongo ertu na sota tiko kina keina timini yatukuka na Cook Islands ninda tabuti retiko na bia nuanungo kena bia buno na Pasifika senga ni rangito tau doko na bia nuanungo bunga beira na daugito retiko mai Australia ke New Zealand rangito tiko mai ka karaboga tiko talengakin akene balembale na ibuka tangin dengan dini kilaki nang gito tiko binak ni rangito nga na bia madlawa mai Australia ke New Zealand ya sa nuita kitiko ni na rawa nindua na irongo binak na sota ke na tukuka na madongo na tukuka na timi na aitu ka timi kau atalenga senin do na timi malumalumo era la tiko maingo mera maingaga era na senga ni mainruka karni mai bia rita kira na HFC Bank Stadium ka boga doritiko kinango isuba na sota ninda tiko nga na rugby league doon marama sabaka basikada ke maingo menalaurai talenga na bata dake na marama ni namosio Cottrell manu ni tonga na maramango sanga ni bulangi na ngito rakabi imbaleta ni sa lewetiko ni Vodafone Fiji mbulikula na non ratimin na non da ngonelewa o Anastasia Sham Cottrell manu ni tonga sana dambe da ketalengani men dua beira na ngonelewa dingitaki era na lewe ni timini mbulikula era na sota talenga ke na timini moana na timini atuku ka beira na ngonelewa ena muani madongo lakomai na dua na bubale ndaungito era sangito titiko na balataki banua na esona wekana na nondo tu matabu bale sanga izambe to maingo na ngonele o kana numi ni na mai bugarite ko saraba binaka na muani madongo en sotango na maramango laki kaumai ni angito tiko en timini namosi rugby union en bono nambuke ko anda bono ele kune maikina na nona mangosa ke na kaukau ni nona ngito kalabeti da ke kinango me salewe ni mbulikula na mua ni madongo na sota ke na moana na timi ni rakabi ni atukuka kide be sai burabura sa toso tikonga na bunau di binding-dingi mai mereke kata-kata da ke tikonga ni sabole ka tikomai na November na kalima ni singa mena madalaki na o sa taura na itutu baka presidente mai mereke ya do na bisureti o Kamala Harris na ibuka-buka ni presidente ka mata taliti ko nga mai ni Democrats me rauna laki bebosaki ka buka tarungi Vata ke na kena isa na mata mai na Republicans na presidente bodengo Donald J. Trump manikayo Trump ni sanga ni biala ko ni sarbi oso nga una leka suli maingo bua ya sana numa me rausa andu ibaga zormandanga na non raubuna uni binding-dingi anda ponwa rausa baga na mata tiko kinango ni mbera ni mairaba na buna uni binding-dingi me malala na dingin-dingi en na ponwa rasa ngolekina na lewe ni ponwa kina non rangangandre membaleta na itutu ni presidente mai merke
e na gai madala e nei kalima ni singa. Kena tukutuku nin raki, kotongo e na nonda vanua endo na ua nin raki sua e rombo tibiti koto e nangaunango. Ka uku tiko na kena lo atau vanga una na uda seu wana wasa laki bora e na sona ngauna. Na pakatiko kin na kena tuwa ki mea wana singa ni mataka kuru na vanua e rani taumbi sar na uda me kui ka tokana dombui e na pe uzi wai mai na loma ni vanua a kautai ni kimbarabi. E na numini na rawa ni lubu na ve vanua mbuda e so ke na nonda ve mbarabi. Tau banga una na uda mea wana Singapore raumbuka e na rawa talenga ni uku tiko na loa e na ve vanua e so e na deba ki biti lebu o na bua suwa ki na usori o tai lebu na itasiri na tokalau ke maduata na deba ki mbua na sano ra me tika ni raki na sano da kaunrove ke na sano maduata bakaki na tokalau ke na kena be anu me tika bu mai di kombia do mai kinangele lebu ki atata bata ke laudala na anu tabeuni na sano lau ke na sano da kaunrove bata ke na sano lo mai viti sangani be sa ubalebu na tu bakin raki ndan dono magatiko indai e takana no da kauai ke na no da gangarauni de na lubu e sona be uzi wai en taumbini uda en singa indai mela ki adoba nambongi na sewa ua ka bora na wasa sai kwangore na tukutuku na nonda banua na tukutuku ningito na tukutuku na be sai burubura ke na tukutuku nin raki na nonda Vata ke City Veni Raturala.
JJ's Food Shack. E tigo ke dikira na kankana boga bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabioka. Na kankana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na puko ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos ni Bula, kuo ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na vima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla.
Yana no roto sere na koulan rokan ni boto ni tomba rongo di tuka kina na singa lebu indai na domon roto na matai laula na bonga kei na mbukalo na ikele ni wanga isu wani mula benak ni sanga isema tiko mai sabi abi nakatona raki na non dabanua yan raki nga kei viti individu ni non dabanua raki uda se dila na singa san raki tiko ni non dabanua da boga bina tiko boga lebu enta na boga rongo tiko na dona ngauna leka ngo ve na tala lal Muhammad na nona dau na singa lebu enda na kena ikarua kanda boga bina kan ni raun inda boga nga takira na ve mata sere so ni lotu keiran sere kosipeli me boga leleda tiko ni na tuku bina kan ni ve boga mbula ini turanga o ko enda marau taka tiko kina na mbula na singa lebu enda indai na ngoni salanga menda lesu ki wana klo na ngoni salen dundonga raw weekenda na ngoni sal ni bebutun mai loma ko chunga na bebutuni ke sakadi nga bangon da sa vivi chunga mai o takol salak chunga mai alestale iya tal ngunyang gon kilana da na bebutuni the change of attitude and mind, your soul and spirit. If that is not changed, my friend, no repentance will come. No regret is there. Praise the Lord. Amen. If you regret, that is repentance, means you regret of your sin. Change your attitude. Besauta ka na mo lang gori.
toka na Akafa Family Gospel rato muria tikueni na itakitaki na italatala Lal Mohammed na singa lebu inda ni mberoya liu tikueni na ndomon rato na matasere ni balilo tu na centenary na singa lebu inda na tayambe na mbula ni wagrau Imbula vinaka ni sanga sema raw tiko mai na singa lebu inda so era sanga mai dengu mera wa singa lebu mai suba kina be no bole kata na be boli bola ni mata ni tu era sana ngai boga raw boga singa lebu na dua na kaloko sanga be mama tongo na tini karua na kaloko anda boga vinaka na singa lebu inda era to na sema tali ngama kina na koronombu house mai ba na tau ni mai ba endela na idake era to na tiko mai kina na wekanda era sema tiko mai kina boga lisi boga mata ni tu ni mbula vinaka dola vina mbula vinaka na wekanda akele rambale ni mbula vinaka na marama matangali vinaka boga lebu malakai tangidaki yandra vinaka kainongu vinaka boga lebu enandravuni street mai wayabi lau toka dangin dono tiko na vingarabi na singani ko malakai vinaka boga lebu na sema tiko mai na nonda bata na singa lebu indai Vata ke peli avala yandra kai yandra rongo vinaka tiko yaningo na rara ma place mai makoi vinaka boga lebu na sema tiko mai na singa lebu indai bulare tau sama tiko yaningo mai nawi na yanu nawi ke idamarimbuna mai na landscaping ke longa ke karlaini and house killing vinaka boga lebu tau vinaka boga lebu bushanti and sema tiko mai na yanu toka mai na wi mai na sabu and singa lebu indai tindo mdana kena iwa langa wike mai virto na wai kula ke tabo na sere na ismeli longa baleta na sota tawa kludi and lomani stoa Sinai
Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemanda we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemanda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u drendre na te tu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto wakarotaka katalada mai na nong ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu, Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Ertong garabatalangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa, kina nomu mati ni katumba. E na buona ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan ni kila na dapat menda baka talutaka buka singi lutaka siya buka ya kapitang ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua e raw ni buka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na itigina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabioke kena coleslaw surua that me. Kailan ko pata na kaya ng pie ng Bani K na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto giri nga kina bitu sa iba bitu tolo dio tolo duo limono se o nga wala sarang alito mito may nanumota e na dio maluma Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibata kaya na kaya mukatalo wasing lebo siya waka kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata ke City Veni Raturala.
una dau timbita kana veve ngauna ya sawa me dova new dimba. Sai nai walu dola vina rigi dola vina tinaya mai lai mai Hawaii vina walebu nai walu na walebu na sematiko mai vina du walebu na vina numi na singalebu endai na vina katiko eruna numa ne karua se katolu tiko mbaka ni non ta banu ni vina kana lo mani ruo na bulango kala ko sartiko mai Hawaii mai lai vina walebu na sematiko mai na singalebu endai Stino Tokona ni Bula Duavata mai Victoria Park Market mai Auckland City, New Zealandi. Kainaga mai ni makarese sebi nakatoka ya nieke na biau liba ni radio Bula Duavata. Go na non Duavata. Eneri Tawalo. Oi Duavata maseki. Duavata tuone tiko mai ni sabi mama na tulu na matakailai ni singa lotulebu. Endanga una bata tiko. Singa bata tiko enda bi sibiti ko beka na diwana wa kena imbalembale sana bia voto kango duana ngauna menda nanga rauni be sematia niki na bena bonne bu eneri do la bena bolebu be mama ni tolu na mataka lailai ni lotule bungo kana ndela ni be noku na Kuwait my Kuwait Talo mani tombo peresia, da boa bina kina bolebu sarna, bina numitu mai bagayawa. Ke mami saloloma tuani be kemoni. Bukan dia otak itu ani ka bogale diani ana biau liba ni radio Bula Duavata San Francisco. Da bukan ni binaka kina ne mami bagan bula kina ne mami nganga ni masu. Ito so binaka na bengarabi en andela ni benoku en aloma ni tombo peresia mai Kuwait. Pina boleh buna nomni sematiko mai alesi ratu rabovo dola pina rigi mai na yatu malolom boto kwe pina bolebu aya sawa na bonua ni tandra pina kana serta wo waisa bushanti mai nawi pina bolebu na nomni tukutuku Iyo, era bonua kedenga ni tanda na nonda via tuenu eno mai viti kena sana tini kaba. Wanu ine vinaka tukoyani, wanu ine vinaka in made atu malolo kena atu mamanudwa. Dola vina alesi ratu rabo wo. Sabo tini klima na meniti menduana kaloko ena nonda Vata ena radio Bula Duavata San Francisco. Tau baka vale, when a coloni cow
sina koula ni vanua. Era kambutu na kena veulu ni vanua. Isana ya vato vaka vale tolo ni kaubuda. Unisea e de renga i toto kavaka. Mevonia back in donongu life insurance policy? Nakakil ni tutana katil kabitu ni makostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan impera palilai. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tundawara. Kubertungko. Au sayang ko dengo pamilaka. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena ituku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy, siyang pambakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui ngao-ngao. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rua vina vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay sitiweni raturala.
O tawake nogu koro na ndomunratu na ilolawa na kauni mana ke uluina virviri. Tabotong weli mana miniti men duana kaloko and then rongo itukutuku and duana kaloko na liuma ina itukutuku na ikobula una isi matiwai mai na tambadaga ni visa da bonga bula tiko yani bi Solomoni turanga mai muri sema tiko yani ngoena Zion Shopping Center e Tabu Town we vian rakidato kai dina we vian rakidato kai na nona itukutuku ya na uda ida ke nangarira malo dina sara no itukutuku dina sarna wakangu na nomu ni tukutuku. Alaisa, vinawalevu. Nona sere me Kauti kenda ni kinandua na kaloko lambasa na korni sani rosi. Dila ni bula sera wena bongi e buga dirilo loma e mangani mosi o bulovi. Ni santo ko me ngone bana tabane lawa matenga ni taro ndo terongi lava na taro kei vei kia ko na makete ko itu ngamai santo tu kunia ni ngoni rewa gai rei tona ya sano la o merto
ngata meikia. Iona kai mburin basanga raba ka duwa ulukete na mandua. Ito na kentuki no rewa ena marui rewa nga kai tong me subo nombongi sengai oti non tumbo sinia sana. Subo ke lele butungo na kabula bula. Iyo de marui ti na kabula bula kai subo nga. Kai rewa nga. Boleh kento tigo ni kuwa kento to sarui maro roya na da. Nai tukutuku ena dua na kaloko ena singa lebu enda indai. Boga reita ki tiko mai na ilesi-lesi. Sa boga tule wakina na Prime Minister ena nonda banua eviti. Me sa la kingaraba na beileti mai na University ni Devani Pasifika na Minister ni Vuli. O aseri ranronro. Me rawa ni bangarai boga totolo. Endua na kena iwali sa oti e vana singa ni boga mbese-mbese. Ka senga nindua na iwali e kune. E taronga tale tiko ngā na liu ni Fiji Labour Party o Mahendra Chowdhury. Se dhapa e senga ni tawani tiko kina e tolu nan rau na i tutu bakadakadaka na University ni Devani Pasifika ka raselala tuongo. Ni oti e vana singa ni baka mbese na University ni Devani Pasifika. E baka reitaka na Prime Minister ne sandondo no mendambe manda na matambose e vengravi en university me baka sangarai en dua na iwali ni baka mbese ya du tikongo e kaya talenga na nonra baka mbese na tamata dakadaka e tiko e na loma nilawa dono baka binaka tiko na be kaya rabaka e dora ia me baka sangarai nga na iwali nilenga e baka rita korambuka ni sa tauritiko na itukutuku na bengarabi na University ni Devani Pasifika e toso binakatiko sa nganindo na lenga na buko ni bakang bese ia sandondo nga me bangaray na kenaiwali e rabe ibukitiko e na didibaki ni Kornibuli na ngaunango e so na tamatadakadaka leo ni songo ia rasenga ni bakang bese ke ira e rasenga ni durutu e na songo ni tamatadakadaka e kane liu ni Fiji Labour Party o Mahendra Chowdhury ni saloku ya rataki bakan dende saratiko mai na non rakundru na dakadaka na university sanga mai mbasi kango na bakan bese e taronga se daba soti na kenan dende na daba loku ya rataki tiko kina na iwali nilenga embaletira na tamata dakadaka kei na non rakundru e bagaita ko Mahendra Chowdhury sa baga edoritiko mai na bebosaki ya mai kasura kasi nga tiko ni matata baka binaka na ituwa mera muria, mera o ni waliki na nalengango. Baka reita katalinga mai na nona kawai ni sandambe oti na Special Council na matambose ididibaka na University ni Devani Pasifika. Ia e baka rorongot tiko na matambose ngo kibuana Vice Chancellor na iliu ni Kornibuli o Professor Paul Aluwalia o Koya Saranga. Karabina kata tiko ngo me sambiu buka tiki mana university. Ke baka nantambe tiko ngai na matambose ngo na sangani kunen dua na kenai wali. Me baka sangarai en dua na matambose tu bakata ki koya me banganga na lenga na university ka baka sangara na kenai wali. E kaya talenga ni tolunan rau na itutu baka dakadaka e lala tiko ngo na University ni Devani Pasifika. E rataronga tali tiko nga se daba sa tumbuda ke kina na ibota-bota e taura na Vice Chancellor e na nona dakadaka na be singa mai na ruanan raunan dolan dua na singa kina ononan raunan dolan dua na singa. Ia o irake dengori na ngangan retiko e na university me rawa ni wangarai kina na kenewali. E na tumbuda ke na nonda rawa kaba ilabo e na 2.3 bilioni ng dola may nailabo musuki kanda wakau mai kibiti kinabe kambani se kinambange se beira randa wakau ilabo mai beira na wekanra karadaka tu mai banuatani e boka toka ina remittance kana tumbuda ke e na muani ambakingo ki na 2.3 bilioni na tumbungo e na lago binaka kina na bula bailabo ni nonda banua kasi teke busara e na kena alutu e na COVID-19 e na bidana mbaki sauti
sanga I tika bu zambe zake tale baka malua na kaukau ni Bula baka ilabo na non tapanua me zawa mai na mbaki saoti. Kaya ndua na baka ilisilesi ndua na dauni wika and Westpac Fiji o Shamal Chand ni na edo sarati Kongo na tumbu wake baka ilabo kina ona nan raurua sanga wulu karua poindi rua na milioni nan dola en bakingo me tika bu mai na January sa tika bu tumbu wake tiko kina na rawa ka baka ilabo kina ilabo en dau waka umai be irana wakanda en anon da banua e viti. Keba ka en andei toka na kena I tubango en nondonu mena boroka toka en duana I sau na nonda banua en nabukuni labo musuke en dau waka umai ki be irana wakanda e ratiko ya ningo en nonda banua e viti. E tukutu rongo vinaka ni tumbu dake tiko na be kabo I labo en darawata. Kinangito, rato sabaka nui nui tiko na nonda timi ni Vodafone Fiji Mbati e na sota e na madongo wata ke na tukuka na timi ni I2 ni rato na rawata na nganga. Rato asama inruka e na madao sawo tindi na ngani nda baka nui nui na sang ni roni labe na raraya mani labe bakakina. Na madongo rato sa na sota ke na tukuka e kaya o tui kamikamida na kabetani ni timi ni Mbati ni na lenga rato sa raida na malumulumu e na madao saoti e baleta ni lulunga na no rato tatangomaki. Sanga suti ni ngangazo boga vinaka no rato tatangomaki e na lo mandonu ni rara rato boga yang atakatiko mai na PNG Comols me rato mboteaki na tatangomaki ni timi ni viti. Ia rato sa raida na tikinea rato sa sanga me rato mbonota na malumulumu etiko e na tatangomaki ni timi ni viti. Rato na numatikongo me rato na bogan rukana I2 na timi ni atukuka e na mua ni madhaongo ke baka isanga ni rao me rato nrukatale e rato sana dhalata na ituba vake ni final e na sota ni Pasifika ka boga e doritikongo e na nonda banua e viti na HFC Bank Stadium. O rato na nonda marama na mbulikula e rato na ngito talitikonga ka na sota talenga ke na moana na nonda timi na marama ni atukuka e na mua ni madhaongo ka rabaga nui nitiko ni na rawani rawata na ngitongo. Beira na bei timi na Pasifika ra sota tikongo e na nonda banua sanga ni dona timi malumalumu. Rala ko kede mai mera mai sanga na nganga e na nonda rara e viti. Ia sana ngai bakatau. Sana bakatau e na bei kain da reida e na loma ni madhaongo mai na kena enda saraba e na madhao saoti. Kina biasa I bura-bura, sa baka suka o Donald J. Trump na presidente baka dengo mai mereke ka tuti ko na binding-dingingo na itutu ni Beibosaki ka suriti ko mai kina na kena isa o Kamala Harris mai na Democrats. Merau laki Beibosaki ka baka tarungi en dua na station ni television, the CNN, mai mereke e ka Donald Trump sa nadala tiko sa singini rawan ya do enikin baleta ni sa waso boga libusara na be ka ya do tiko na loman ni bidana singa sa bongo me madala kina na be indingi na November na kalima ni singa na buku ni tutu boga presidenti mai mereke kinanraki boga reita kitiko mai ni deikoton uan inraki sua ka rombota toka kinangona nonda banua na olo ke na uda taumanda ke na uda taumuri wakila itu kongo na nonda banua ka bia batata lengaki na nanraki ia era bogarita ka tikomai na daunin raki ni nandei koto na itu bakin raki anda indai me do wana singa ni mataka ke na boga rombuka ni boga rodambe na mua ni madawa sana ngai rai bisa umai me malamalau mai nan raki binaka karana magatiko ibunga na mua ni madongo na be bonua e so na deba ke bitile bu na bua suba ke no sorry e baka kina na sano na mosi na sano na itasiri na sano tailebu kina buoliku baka kina na sano ra mai raki na sano mbua kina deba na sano maduata kina tokalau
ke ina sano da kaun robe na kena via pianu yanu me tiko mai di kombia nangele lebu mai Vata ke lau dala tabeuni na atu lau ke na atu lo mai viti azo yani ki kandabu se ua wana wasa tau wanga una na uda taun bisa rena sona ngauna e roni lubu na bei mbarabi ke na bei wuti wai kana doka na ndombui e na bei vanu e so e na nonda vanua mai viti e na singani bei sau ni tuba kin rakien daindai kina singani mataka ka nuitaki ni dana rawa ni ganga rau ni kina na leo ni vanua e na nonda beto sa kini sa tambe tukongo indua tale na mua ni madawa e na nonda vanua o yana itukutuku ni raki na itukutuku e na bei sai burabura nangito ke nei tukutuku e na nonda vanua. Na nonda Vata Vata, ke City Veni Raturla.
Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio ang Bula Duavata, San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Abe surit ramba be kemoni nandau talita kana saraba na talendi ni bagareita ki sulu ke na buki na ke na dula in fashion design California ke na bebo no bole kata. Ni mai saraba na nondangon nele o andomo koula ka bagai rongo tikongo e nambuturara ni langa sere o Pepe Malani. Kana bagai tabitiko ke ratou na wasani tanra lai seru ke salama wipi seru, Lolani Boutique, o lai ke salania tatango, Renuka Kumar, na mata ilawa ne Mrs. Malani, kana bengarabi bei Pepe Malani, na non ronambasi katiko mai na songoni yandi senitoa ke prima na via. Alaya International, Utah Pacific Fashion Week, o Caroline Pahulu o Rap, Tolu, and runway, and Fiji Runway, and Resort and Spa, and Caneros Resort and Spa, and the Fiji Runway, and Caneros Resort and Spa, Napa. Na bagarawa istaranga ngo ne karu sanga bulu kaono ni singa ni Oktoba durun donan rawa sanga bulu kalima nandola sa William kinangor de tolu na itamba bagaya kabi bata ke na waimbuta ni sambutu dona wo enda ngunu ikea sa narawni enda lesu en marau ke na vinaka ninda sa bagaya dorarawa endo na itabi kandala ki marau takatalingar taliboni na bitu sa ibabitu diwa walundua na tolu rua bitu. Dala ingolea ni menangale kisaraba. Gore na itukutuku ke na irongo may nabale ni Songo. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla. Singai bosata e mai toa undurita e o baso solo meula I bando Atole li o bunda munre ni dangi e ba me bosara tutuna tua beisa minra isando numai Eta koe au murai e lumi sanindela ni wainga maare otomaya e na toba e ba aloloma Aututu inangele isale longu saru ilele auele pale anandu iroani rosito toa Auto lilita itane meura idenu inu balabu oba atula wenongu balele utina sabu sale Auroro auruani sengendu tua tuba andu Amerika lano ale siwina oro merangorongoro Autemu ne bosotisa kani usale suai ololo ni lolo mandi maila masina Suina oro merangorongoro Autemu ne bosotisa kani usale suai ololo ni lolo mandi maila masina Autemu ne bosotisa kani usale suai ololo ni lolo mandi maila masina Suai ololo ni lolo mandi maila masina Suai ololo ni lolo
JJ's Food Shack. E tigo ke kina na kankana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na ndalo se tabioka. Na kankana boga malangi me bakana steak baka elo ke kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai ke na bunga tale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E sengan dina ni karaurawa na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau dren-dren na tutu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saiba rua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saiba rua. Erto ngarap talangan ni kena lewa sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Nanonda Vata che si ti veni raturala. Kapanuan tumoni na nongo banua.
Bula vinaka diele no andro nindalo. Vinaka bole buna pingarabi, vinaka na sema mai. Ele siwongi sa vinaka bole buna sema tiko mai kemoni. Vinaka bole buna lo mani tembara nuita kini oni bula vinaka tiko. Vinaka bole bu torika tinai mai na ya tukuka. Udo tani sarna kani tukutukongo. Kaina ki mai ni kata vinaka tuna singa. Kabi ni singa buke lulungo. Mai na ya tukuka ena singa lebu endaindai. Vinaka bole lebu torika tinai. Luciana Wanga, toto aratu tau, andende, vinaka bole lebu. Go my Griffith, New South Wales. Kalungata na bengarabi, kalungata na singa ni kua. Kabitiko ni singa buke lulu iyo, vinaka bole lebu torika tinai. Ni kalungata enandrakio ni sota kai tiko endaindai. Mai na ya tukuka. O laila da kau ni valu, mai na ya tutoka lau. Kai naka mai sa lolo matuiani rongo vinaka na sere to toka na bengarabi na numitiko lei o suliana kina boga bina binaka rato vina numitiko mai kina na ila ni vale nimbula nei laila da kau ni valu mai na tukuka Jim Turanga tu mai vei beratale mai ya vinaka Jim vinaka na hatu mai o imbuta ni sambutunga na brown labels Anjina kere serer tona numitiko enikina kuila kuna wawa na turanga ni korobo e Sacramento ke na nona ibuke o job. Binaka bolebu Sandriani binaka Jim binaka bolebu wata ke penia si na rondamu dola binarigi kalongata na bengarabi na singa ni kua kera usata tau talengai ke na gai bakuri na bengarabi mai na mama nindua na mama ni ono na ngauna mai Sacramento na mata ilawala ni songo lotu ni New Methodist. Merda bonandanga una kataraba. Kalunga tana bengarabi na singa ni kua ni Samode.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka katau dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saivarua. Erto ngarabatalangan ikanalay waka sumburian ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na puko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungo na bima manione na kabini buko lulu bei Kemando e California, bima mani duwa na singilewu ni lotulewu bei Kemando e Viti, and a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti, Keda, Vata mai. E na muna ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talautaka buka singilewu taka siya bukaya kapitang ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua e raw ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na itibgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay bukaya loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko pata na kena pie ng bani K na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se o ngwale saranga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E raw talangan ni rutuli dilibata kan na kemu katalo wasing lebu sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu, nongu vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Vatamai. Eu na vano me sanda o tumbo en nang talno eu me kadau tu me basai o ya me kadau. Era será que tu sabo na reunião sai basta ilate na sunman. Me valile sa baricho. Na matagali toto ni bosta. Iya. No toto ni bosta. Ni bosta vindo na numinga ni zumrutu. Aya e nomba tal no. Okay, ba binata ni. Yesterday she was sharing with us, or the husband was. He only reached class 3. And most of the things he doesn't know, he cannot write, he cannot read. And the amazing part about it, this humble woman sitting here, Ringetta Elizabeth, had the time for her husband. And just by being there, and as she shared in her dialect, as and when they go to the bank, the need for him to sign, she will help him to sign, at least to sign. And it's amazing because she said, like, from the good upbringing that she had, good life, but she came down and joined her husband. She became the sister, the mother, and just fitting to the life he had. And according to her, he always speak, on a high note. And not only that, if you hear him from afar, or if he's talking about something, you will think that he's angry. That's just the tone of his voice. So if he speaks in that big volume or louder volume, she will signal from the corner to switch down, turn it down, turn it down. And it's amazing, that relationship that sometimes we cannot describe. And sometimes we complain about our husbands for women, because we're all women. And one small thing, ngalu, leva, or reitu sara, and they're talking to you, it's like they're not talking to you, it's like you're looking at the wall. Those little things that we do. But I'm amazed and humbled with this beautiful, lady who humbled herself enough to look after her husband and help him in every step of the way.
So I was attracted to that. That's why I really wanted her to come on the stage today so she can share her story. Anti ringi sa dona ka na matalo niya lungo nung gorong at chukang matalo no ni kuwa. So nung na baya ni kibaka kimrovit talong kibaka ko talon no yan se men dona ka ikuwin ka tikomela ka engesanga ni rawa baleta na buno ni nona bule ato kina. Nada mando tariko na loloma. E quando que quebrou masumata nada vai buquê. Iya. Although lemantangan ngona meron kan membo ni to bolima ni nawili wala tabo ni ko santa ule siti melevunau. Iya. Ena ni membongi me bula di melevunau ni mbongi to ora ya una wili wala tabo mo makan andola tu vede na nabuno ni kaselio. Kay da bula di sa kedo to lo ya ba da bana no kuleson. Oi le bunau ti. Balta rin sa rongo daw tito na punaw. May embong may daw wili beda na lesson. Di ba araw ta inyo na sa Amen. Vinaka. Na vasota nela vinaka. O talita ka na namuto ko na ikusin vanto inirita sa mbanon na naburo. Amen. Vinaka maliw. Yeah. What an amazing story. Well, now we will switch to Maria Sakapo, who will be sharing with us this morning. Mai Maria, dapat tengah ada mana korang yang mikir kekilan nama divorce, daru besar mai banam do, ngato sarmai, wate kena nama bisnis. Tu kan pikir mai minta nak kaya ni, pikir nama ramai warung cikni kuah. Ada gua Maria tali torn bau, au dah tu mai nak tahu tu luar tahun ramai. Au susu ngamin na orang, susu Katolika, alut Katolika. Sa wajeng roro nunggu tup-tup. Ni tension yang lilin mati papalan no ni bisnis. Eu wala te changa ko na market me labasa. Ni mista na ilachi ni dulan duli radio chiya. Eu gibab natin na alonal tampo ni vi matakale kaya din ni yandra au na yandra na bab natin alonal tampo masu. Ni tuzo itundo mas nawa. Matakalilay. Visinga. Tundo mas nawa. Itu no mas que ba matubale what's na masu pasan do tla ko pasanga te uno ko pasanga on to itu recho itu music box la ko to aser me ada valima besala ko kataloman ona masuleni to ngona no do pasanga basuleni to ake do pasanga ona masuleni bo allo me lumuta na pon ngu tv el maket do masulena tamat merla mai mermai an mermamau kakalo pasanga mera an mermamau na kari na miti alaban siya tu dah apa, tu dah tu pengang dengan bambakau. Asal tu dah pai, tu dah tu pengang bambakau. Maleka. Asal tu mata kali lama santu layan, asal tu mas tu anu matoka bit santu lay market. Nundu ada nu market, tebu asal tu lay tu turang sana, listu bocman, alon altam, esana duru angkat tu anu gutebe. Na pek bapa ni duru ya, esana handra betul. Yang sedang bantu ni uraiza. Na singa ya begitu lah mora na maramo ra apa ibi matanggal banti no gula banti sauti aku do re na along do asa ayan aku do boleh pe na listen do na bilutai mentan do liutan chan along al tam to masla ina anda do apa ni bisinga ando bisinga ni do listen no ni tulil matubal betul anunci pasan do ay oh sa ovida no ko ni do tarongo ya sauti ya sabong ay ruwa sabong ay tul. Ya ma onra ya sabotu ma. Yang kita vida kalau ko masandu wach nunggu kakana. Nalabanti nakakana ni bistinga. Yang gibab natin an alonal tambo na matakalen ko. Vida na ba kina namo dalawa naman ni business na market Namo sa bulbul tek chukina. Kaya wa za antu na Northern Property Valuation. Okay. Nangon sa kinda ino na lubeng ko na atolo. Gidundan revi ha mo do OGM na office. Mulai drop pick begitu micu no office. Aku sakit erebe ngomong posto, bayang musande mo. Posto nali tu ngai vale, monal tu daily tanya ojo ngai nakita garden. Pol sandu tu boleh malah sandu tu ni tulin matuan, tu na amo sana na amo. Pasal indah itu pada market, murah tu manda, pol tak tu tak. Ginangon no saling tu dalam market, sandu reader, pol tak terbiakan ni. Pasal tu ni seturang. Aku dah tahu mau mengkali mandi tak boleh manda boleh voltar. Kita setiap orang tu tahu kalau mulis tadi pas dia bital wani.
Au na to mau na masula ina mento e blessed ni non to asende. Mo bule lang dagu tang tabioka. Mo tebu ina gumistinisi. Ini story mi ka umebe. Sila na to na blessed ni au. Asa tambal mo to tambal wil to. Ko baka ngani ko nga ma-bless ni kiaw. Bigyan ko mo to tambal ina wala i Saint Mary's malimbi wo lubeng ko. Do na singa sante blessed ni umay. Wan gi bule nda juice mi lubeng. Au sa ni gostar nga sa ni tabioka. Tang tabioka. Nangona ya sa $20. Ngono ko sa $50 ben. Okay. Au sa do lama iba la sa tunubi ikuta. Au sa labule ko tang tabioka e besi nga niu simbay ngani. Singa yang gibulan tang kunim bin pininiu pati nang bayngani. Mateni singa nagwalwal ta sing araw-araw. Au sindurang tong ka adi. Meu pitinur sabi ileitura na au Na market. market. Mateni ngon mo undan basan do restaurant. Beso merame bulan no kuiboy. Na mateni singa me boli ne boli kede na. Oh. No kuiboy au san. Estar nga san teu ilo do business. Au teu mai na root crops. San ando. Root crops oti au teu na fish market. Saya na fish market list mo na root crops. Sa tuno na ituta isa na la na bunan ni da pastel la kata. Ang gibalo te ina ni nyo oya Tokoniko. Iya. Pero nyo ya te eo esta lisang mato nagu business nagu sanite peli ina bunan pastel. Okay. Ya domingo sa chong na bunan pastel. Kama da ni ko volta ka na tabioka, ke ko bule ando na tanga tabioka iliu, eros no volantola, ndi ko ni ko volta ka kina, e vida i koramata, manando na tanga tabioka. Iliu ando $5. Do ni binbini. Ni volta ko ti kede na tanga, e vida nela vi koramata kina. Nara ni 50. Kaya na mutumbo e tolis nga volantola. Yang ko ni lim sa nga volantola sa e vida na binbini tabioka, sa ilim mo sa satin. Chin ni chin so 7. Okay. Ini volta ki do na tanga tabioka lim sa nga volantola, nada ba na kena tumbo. Ibi de korawata ni ko bulta ko china tang tabioka. Nanguno ko sa $50. Iya. Ko sa nagara tumbe sa nalilis tumbo. Iya, natumbo eh. Yan yung katakabot ko na doon iti, nadaba na namutumbo ng doon na singa. Doniti. Iya. Nono ko, yung ko nakapasel at ko, na business ka di ko kaya, ko nakaba na crops on lako na ika, ang ko chikong ko na pasel. Iyo, kaya ko reda kita ko, ibibir tong ko, raw-raw, ko tumibi ko yung na numilabo, na return. Pasel. Pati lele na raw material. Seri na palawangan na babakaw raw-raw na nakaba. Oh, okay. Amen. O talita ka na mo nakabata ka ng business eh. Sa dende, toka? Dende. So kama di kibakain doon na bula? Na mo nakabata ka, kibakain doon na madawa, dapat na namutumbo? Kain doon na bula, dapat na mutumbo. Dapat na ilabi ko rawatikin. Quando $1. Okay. Ranito sa bulan dito sa bulan na to quando ubi ng container. Nang kari do wala ng container do chini. Chinape. Ang goyen do dilo. Okay. $10. Okay. So ni doon na singa vida nila ko rawat ke bakay boli ke na no mo doniti ke nakakan. 2+. Oh. Amen. Yeah. Praise the Lord. Well, there is good business and the food for thought. You know, she left her job just to come and look after a child that goes to kindergarten. And she cannot continue to do that because she was working. She resigned for that purpose, to look after her child. And in that process, she started her business at the market in Lambasa. So when you come next to Lambasa, or if you're around Lambasa, or if you're listening from Lambasa, look for her stall. Best bambakau, best topoy ever. And the curry and the serve that she has. And she will give you her number so you can even call and order. She'll prepare the order, put it on the side, and then she will sell her stuff. So you can pick your order, pay, but pay first, then order. Nondi now. All right. Now we go to our last lady for today. And she's Mrs. Voni Baka, all the way from Tavioni. My Auntie Titilia, what's nga beki mami na tabi kimi na katmo ni wase beki mami singini ko. Na adak mo Titilia Bunimbaka, au dabu uman na horo ng balimbali wale bisip sabo. Pambulang ay kwa be mtoy bale na. Au mbulare mto adiku, ito mbulare au do. Naka. Sembola no menina. Ayam bagi owal sunga bulga olo inaku. Kami ni stables tekin bulan na tinamuni. Amen. Amen.
Nakabali po na abay susure. Uy ko takapa umay beya tungang auna. Ang ba may pating tinawag na uniguan. Ang ba may katibo kina iparat tini alkas. Bale amo be susure wa takapa umay beya. Nakabali po na abay suskona. Aun ano akin nga on pula di reniguan ako taw iko may abeuni. Umba may katibo iko parat tini alkas. Au tau duri umpani buladi maay nga ulay babi na pinakaagi nakalow ni suli ubeya wambula rame karabi ikinay abi ni besinga babi na pinakaagi na urang awa iku tinani u makani yado sarana korni buli osodaga u yado nga nakalasi walu au kay babi na pinakaagi na unambula ni tau lamaniaw memble ama yado nga unawa abu maigina nangauna ruko sa makani may iiwagi na ina alomani sukolo ureia au kaito ba tiba iko mau nambulan ni batung kau na tau lomaniau atau karabiau bare ba inroa luberu ka au ba bina kakina kinau nambula au ba mai bulan re au ba mai iko na lomani bai rekoi au ba mai tiba ngakina na langi kalau na na be bambulai umay na kumpula raw no may ihugi na singan igua au tau igo ibale au tau kaya nga beira marama tau asya nga ubeira be kareme karenga kinambulan ni bisinga kinambulan ni otak karaba iwa kalautina iya bale akalo imbaru ikalo rebe kia au batin akina ni kuwa au tau bau ke ira nga marama na kumbulan ni bisinga au tau apalang ubeira ati banga uha kare aku tahu be ano agina tunga kay makani kare bale ameraw ni buke nga igwino tambula nambula ni migi ala ko patitono iko na mani kalo na bula dire ni kuwa vinaka watu nakachiko kwa weekend na menda do tukuna vitan lo takana kai vinaka me vinaka na londa bere na kalungo saru vinaka leba na kai takaba na nambula pambuli ko mena to bimate sulibi ko ndeno wati na vinaka endo ngarbi ko ebida na lubi mani lima luberu hena awaruka uluma ua ba me ka vive na rotolo ini katunga okoya to bimate pomulima ruka la ko balimbula kele gilai ba balimbula ni kara iwa na uto ba la ko na bulikas ni buli maani tem haruni tem ba may practical na Holy Cross College abeuni ba may pude nga burokina yabana ro kay be ka buri balimbula me lay TV ba abuli may bege ani ba malumalumo iba na uto esa ba kibita sa mele ba ba ini katiwa kina ko ang gaston doya uluma uto gusto nang na ko nanumi ko valeu tela se ve ko isa tin ka di una baki na nomukili ko na no may boloboli makanirawa ka wala ko duruma no nambula dubiru ka elewa mo se loku eu kay pa bin na kalo na ngaunay ka bibigin na nambula ko ba iku na lo mani bai ruwa utol ka ini me iku may suba yana ko tiba mure iku mayaw nambula lubiru ka tunga ngone leo ba marro sa sabani kalo au ngaunay ka bibigin na nambula ya lo makading male au wilani tunga banware okay manalaw gin kandina soanga lebus taranga una auto bana numige au bana numanga nambula au nei bosa au nei pakarau tunga nga una ruga iu gina mai bale kau wasara ruga be bosa ke bai alkas na bukuni le karuga la ko duruma ni ba kau bermai tunga marama ina lo mani aku ma abu bale au kai ruga iko bali babe ina ni kai patamberi au ya kana kira-kira uti apa lebih ikut tunga ka au mani tambi sara kena sakau kosong o gina elo kuna ko au ba me urrawa ninga una bosa me gino hebe au ke kai mo ke be au tunga na bosa na tunga kau te rebe iko ke tau boso tai kau kaua oi ko mangalunga no au ba ngau sui na wai ka ano ni ngau no rongo ta gina na bosa me abola me bia au me ke bu mena ngau na kona au ba o bale mo to ba malu magina loko me lulu ni bu bale mena iko ida ko eu me iko au ira no na ura be ke ngai ko no bingo au to ngole ya bale bole beku
ele wa mai leka au ami ga abanga brama tunga mai tan o e tunga bari agere me au ke raga me ka boleh kan ruati ba boni be karabi kai me ka be bonum bola la be au ro ba ikena kalo lai uba tun ane ko ro ba nanu tun ane ga uba na wa kalo me rumbul Nakabali ba titi na kena waseti ko bekenda na tal na matakan singa binaka ni koa ndo na luvena ulumatua e bagitin kadiwa lo reve ko ni ndo na garai na tvuso la ko libuli ngas ni buli na FNU en bakita ba ya me langa kino ko arwa tolo ingato ingato at 2011 langa kina na luvena ngonela ko torin ko tiko bat samba kitin kadiwa au libak samta kana bakini makumbungu ni Joshua mendo ay sambo labatiki ko nando ng balabo ko torin ko kinasendo mista kana lubian nge ka ko indo na numan na noni balabala na kai sulibi ko na bakati ngoni kila ko na ngonela ngwa na lubian ngonela marro na sasama ni kalo ngarbi kalo badi ngo ko ni ndo na bono bina kada kasara la ko kina na lubiana yenge wasiti ko ni ndo na kay matali kina na lubiana na bi kay wasibi ko rondo bimba rondo koko me non tota koko talanga no ko ndo na rondo bi bosaki koko kina ngela ko na lubiana ngonela ngo nge kabi ko me ndambe bandera betu ko na mate be ko ndo na ka na ronda bi kina sangay tu ko no ko be tinana kendo koko tu bada mana wasnita oy como mamon malumunga mongalo akundo na bosa ni lubiana ba kay turko itu me hada mai ni koa mamal mulum tiki koa yendo no num kina ba kali na lubiana ndina ni sa may takali lima na kain do bana no bi ko no ne bala no ne bosa na kain do da kava lamani no mata bobale vida kavali na waseno mo talano be ke mami na singa bina kanikoa babulidi ki mami talanga be ki mami sembolo ti kono lubenda biao perto na makumbungu rto lebi to na makumbungu ko engas tundu an bakitin kadiwa ko ngani tundu an bakiwa na lebuna ko na rakat sona kaya ba kaya ko sanga ni marutaka lebuna kaya sanga be kadika iko namak be ki mini na balweni darongo to kana no ne talanoa ke ba ka mani do na ngona ado do na kabir na tabi ko binakata mo Vata o dun rubatungan ng boletelen renre se mehengge do na kaya de bir se me kautani no non rambula lebe ngona e baka ndan do tortu ba mamanda ni ngona me kaulebi kina na bula ke baka me itarongi ko na kalo na tabi ko binakati ko na kaya ono wasota kede na non malumulo au na wasota kede na dala kede da kama na lubengo bang bulay ko nga ni simbolo chiko na lubemo bula chiko na makumbumo be baka biao okay, like I'm going to be kenda. Menda long manira na lubianda. Spend time with them, and that was part of our training to yesterday as we round up this first sitting. After this first sitting, we will have a break. Then we will get to hear the Yahweh brothers before we have the second sitting. And yesterday we were emphasizing, we're actually here on the Leaders Congress for the leaders here in the Northern Division for the ministry in the church that I go to. And we have been teachings on how for them to manage their zone well, but also to manage their families. And one thing that we emphasized yesterday, the time that you spend with your children, the quality time that you have to make time for your family. The church run on its own. There are programs for us, for New Methodists, for Tuesday. It's actually set aside just for the family. And you sit down with your family, talk to your family, speak with your children, spend time with your family. As you can see on the printed media, as well as on the news, it's a high rise of HIV cases. According to last week's report, 552 new cases. And also for the drugs, right to the never-nevers that never used to be known before in Fiji, but it's there at our doorstep. So all the more for you to spend more time with your children, hearing her story on how she appreciated her life, being alive, she's sickly, and also missing her daughter who is 19 years old. And I believe to bring it to your home, if you can allocate some time. For New Methodists, if you are New Methodist and you're listening today, remember, Tuesday, mark it off. That's for your family. No church function. Sit at home and spend time with your family, quality time with your family. Vata bato na osas nimbula, osas nita kata kana visinga,
tabole mo bitapati kitikindo na ngona mo dabi kene kene lubemo mo kota na lubemo merekila ni kawitaki may vale kedor ni da kawachka na kendra abuliti ko non resulu varungu titi ko na vale vondo ko na motoka iko sana numa sa kwaya na bule ko na selebo na lubemo. No, those are material things that they will never remember. It's like, okay, I grew up like that, but there's no feelings in it. You need to provide that passion, that feeling, that love that they can feel. Not the material things to supplement your love. There's no material things you can give to your children that is supplementary for the love that you can give as a mother and as a father. So go back home and love your family. Go back home and love your children. Because the report that is just released last week, I was presenting in the previous Leaders Congress on how it came in the Fiji Sun for this finding out in the Western Division schools. Look, it's not the high school students that are being affected, primary school. Class 6, class 7 students. And you're talking about 11-year-old, 12-year-old. And they're joining this app, and it's called Telegram. If you see your phone, your children's phone, check out for this app. They must not have that app called Telegram. I never knew much about it when I read the Fiji Sun. But as I come to the next day, I saw this news that came on CNN on how the founder of this Telegram, the two brothers, they're actually Russians, and they have also French citizenship, was arrested in France, being the founder for Telegram. And they are on the Forbes list of millionaires, or the richest people in the world. They earn, between the two of them, 15 billion. Well, back to the current. That Telegram app, when they come on it, the finding in Fiji, as they've announced out in the Western Division, class 6, class 7 students. So a reminder to the parents from them, from the police and the community policing, to say, ningo na bibigyan ni vale na lubemo, make sure the korinibuli. Lebibirang one is niya the koribuli. Sa joint ko na app ngo, na Telegram, what they do, tambakan na non-ray tamba lubumale. They post nude photos, naked photos of themselves. They even record short video clips of themselves. And they post on this app. And as they post, they do it trading for $100, recharge cards, and new phones. And this is happening right here at our doorstep in Fiji. We cannot be oblivious to the fact that it's not affecting us. You can be watching the news that happen all over the world, but it's right here at our doorstep. The finding effects. They're going for a joyride. And what is joyride? Well, it's joyride. Class 6 and class 7. Sinyada korbuli. Na kaya torna attention vi virto na department goes na policing go na ando na gonel primary school sa lang ni biti ko na app the Telegram short video clips ni pornography naked photos o questa vangara client o questa taroy ni na client na numa primary school. So if they're using that as an example, I want to share it on this platform for you to look at for your children. For me, I cannot find any fix. That will go to another level. We cannot change that. The world is evolving. It's taking us to another level. Na sinidor tarawa sinidor talang aron ka ni senyor ni ada weekend. Saya da may viti. Such kung weekend. O kenda nga men da bulida how to accept this thing that is coming. This app was not there. We were primary school. Oh, never in our mind that they're doing those kind of thing. High school, yes, but not primary school. So it's here. Obakambutan na kanga na rin da ka, dabe patikin na luwe mo, wasa tunga. Wasa. But as you speak to your children, as you counsel them, as and when they see these things, so they hear from their friends, whom they spend a lot of time with, 8 hours in school, they can be easily pressured and tempted to do the things their friends do. But your words of counsel, your words of prayers, your words as a parents will challenge what they hear and challenge what they see. If you don't talk, they don't hear you. If you don't pray, they don't even know your values. And if you don't show them, then whatever they see from their friends is gospel truth for them. And out of curiosity, they will go and try and find out. And in the process, they get themselves involved. And worst case scenario, they get addicted. So you cannot free them from it. So another reminder as we round up this session this morning, find time for your family. Appreciate your children as we hear Auntie Titile's story. And also, don't just sit at home. Create some business. Like if you're part of the church, do some good administration.
that brings about blessings to your life. And also for her, if you meet a husband that you say that is lower than your qualification, embrace them. According to her, she never looked down on him. You know, she looked at him as her equal. And not only that, she helps him in every step of the way. So you can identify yourself that is relatable to you, or the 4 ladies sharing this morning. And thank you for joining us this morning. And we have the great Northern Division ladies that are here with us. So we'll give a big hand clap, and also we will grace you with the Yahweh brothers. They're singing this morning on the break, and then we will have another set. And while the Yahweh brothers are singing their song and you're listening to them, always remember you can get a free USB that has all the 3 volumes of their song, and call one of them or pop in at my TV office to Elijah Volono and the 3 singers, a trio that they're singing. What they try as much, they feature people. And the interesting part about it, they create the song, originally composed the song using the preaching from the church, just to inspire others. And also in the hip-hop hit that, you know, like the youths will find it more interesting than the boring note. So they are gracing with that song. As you hear them, always remember there is a USB out there that is free that you can take, play it in your car. For those of you that are tuning in from overseas, I brought some with me and I gave it to you people in Europe. Australia, I think people are getting yours as well. So don't forget to ask, because for long drives, it works. For the items in your zone, it works, because they cover all, the praising, the worship, and everything. And it's Vinaka. Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio in Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.